ndo livhuwa vha kha ḓivha vho thetshelesa mafhungo fhano kha Belrwan News one vha tshi khou avhalelwa nga Rofhiwa Tshikovhele. Kha tsedzuluso ntswa yo gandiswaho kha Journal ya NPJ Climate and Atmospheric Science, vha tsedzuluso bva Chinese Academy of Sciences vha ri mufhiso wo kalulaho hu khou engedza khombo dza miḓalo kha vhupo ha dzithavhani kha ḽa Asia. Vha ri miḓalo i vha hone musi mvula i tshi ṱangana na mahaḓa. U ya nga tsedzuluso yavho, ndi zwa ndeme u pfesesa maitele a u ṱangana ha mvula na mahaḓa u itela u thivhela miḓalo na u khwinifhadza ndangulo ya zwiwo kha madzingu a dzithavhani. Vhasedzulusi u bva UT South Western Medical Center vho ṱalusa protein ine i tamba tshipiḓa tshihulwane kha u sudzuluwa sele ya cancer. U ya nga tsedzuluso, protein ya khalimini ndi ya ndeme musi dzisele dza cancer dzi tshi phaḓalala u bva he cancer ya thoma hone u ya kha zwiṅwe zwipiḓa zwa muvhili. Tsedzuluso ndi ine yo gandisiwa kha Journal ya Cell Reports. Vha si hangwe muthetshelesi u bvela phanḓa na u ri tevhelela kha zwileludzi zwa vhudavhidzani. Vha ri wana kha Spotify, Twitter, YouTube, ngeno kha email vha tshi ri wana kha news@belrwanbrands.co.za kana u ri fonela kha nomboro ya 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi ane nda ḓo vha vhuyela nao tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Wangani ya swida kha sia ḽa masheleni, Belrwan Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi wangani ya lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: tshiḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrwanbrands.co.za. Belrwan Brands ndi vhahadzimiswa wa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.